Ishomero rigambwaho nerya Cut Off Seed Secondary School irimazire emyaka erikurenga omuri ebiri gavumenti erikuryombeeka omu kyaro kya Katovu omugombora ya Katovu. Ishomero eri gavumenti ekariteekamu sente zirikurenga omuri biliyoni 3 kandi itaka ahu ryombekirwe rikaheebwa y'abarikukora obusiramu omu Rwengo. Esaabiti ehingwire omu rushitama rw'abebembezi orutariikiriziibwe mu banyamakuru abebembezi bakasharamu obutigura ah'ishomero eri omu mwaka ogw'omusyaho gw'ebyobwegyese obw'enshonga erikuruga aha baryombekire bamanyise ngu tiryakahwire. Okurugirira aha barikujunanizibwa kwombeka ishomero eri bamanyise abebembezi ngu ishomero eri hatari ryaha bucweka 97 ahari 10 aho obucweka 3 obusigireyo nobwo kutereeza ebyo bitarikugyenda gye nk'okutereeza compound ningashi embuga. Orukiiko oru rukeetabwamu omubaka wa president aha bwa Rwengo Imekatera, ssentebe wa district ya Rwengo Ibrahim Kitata, abanyeshengerero omuli Munamujusise na Sentayi Muyanja Mohamed. Nobarabe bacwiremu izooba eri ssentebe wa district ya Rwengo Ibrahim Kitata yamanyisa nk'oku atarikuza kwikirizana n'abebembezi batahibe ahabwo kugira ngo bwahati ishomero aho rihikire abaana nibabaasa kushomera mu gye kandi yaragira ngu ryigurweho. Twina amasomero amalirwera agasiiri gali bubi nnyo essomero nirabyekaawo gye banamala bizimbe toyi tezinnagwa naye baguddewo batandise okwaniriza abaana bakubye ebibaawo bagira basoma kubanga obwetaavu gavumenti yagenda okuweereza sente zino ku district tuzimba amasomero guno ng'obwetaavu webuli kati omuzadde amala okutwala omwana mu ssomero eddala ate wayitewo emyezi 3 second term ate omugambe nti ate omwana muleete twaguddewo twatutaataganya ensoma totwongezaayo omwaka mulamba ekijja okutaataganya fenna. Omulingo nigwo gumu Kitata yagira ngu tarikubaasa kwikiriza abantu kugiita ebyobwegyese omu by'obutegeki ngu nahabwekyo orikwenda kuhakanisa eky'okwigiraho ishomero hayitebeekanise kurwana nawe. Tuli ku ssomero nga nze natuuza olukiiko okutongoza omulimu gw'okuzimba. So tuzimbye tumaze leero tuguddewo. Nze kennyini enkola ki? Awulira ayagala okusiba yenza gyasiba enze. Awulira ayagala okuwaawa gyawabiraani ajjawabirenze. Ebigambo bya Kitata byatabura omubaka wa president wa Rwengo Imekatera owagira ngu ishomero eri ryigurwaho mu buhenda biragiro kandi yahabura abaryiguraho okurukinga juba. Abariyo bari mu kumenya amateeka ate bari mu byabo kubanga singa kakati gavumenti n'esirika kati kakati nsirise gavumenti esirisi abaana bana basomera mu ssomero eryo nga bamaze siniya fo bagenda kubuulizibwawa naye ebyo situlya kutuuka eyo. I am in touch with the Minister of Education. Bagenda kujja bajja kutegeeza embeera eriwo. Omulingo nigwo gumu RDC yagira ngu district tekatungire bashomesa okuruga mu kitongole ky'ebyobwegyese ngu nahabwekyo tebarikubaasa kuryiguraho. Tukimanyi essomero mulyagala nnyo nga tetera okutandika mulindeko ministry esooka emaliriza ebyayo ne contractor asooka amalirize. Ffe okuva ku buwabuzi bwa Chief Administrative Officer ne DEO nibagamba nti essomero zisobola okutandika ng'ebyo byonna tubiriwo naffe nga tubiraba. Bwamanyisibwa okuba beeja twashanga ishomero eri bashashwire emitwaro 6 ekintu ekitagwire RDC. Eyo city school yabwerere gavumenti egamba abaana bagende basome kakati abo be basasula school fees bazisasulani. Bamwe abebembezi n'abazira butwashanga ishomero eri bareesera abaana bayitombwita abw'embeerero mu district ya Rwengo. Bino bayinginiya bajja ne balitukwasa ne bagamba liri ebitundu 97 bisigaziza ebitundu 3 byokka just kusimba muddu pasikalamu naye oli bwavayo n'agamba nti ate litandika olw'omuddu oyo abakundowooza ye ate abaana nga bo beesunga kuba beesunga omwaka guli etandike n'etatandika. Siidi zino bazireeta nga z'abantu abawejjera abasookerwako singa omugaana okutandika kiba kitegeeza agenda kufiirwa omwaka mulamba nga takoze eki nga tasomye. Twagenza okukiraba nga ffe abakulembeze nga tunyigirizibwa nnyo ate nga siidi baataddewo gavumenti kuyamba bantu abasomero ligira litandika gavumenti unetuweereza abasomesa. Omukugambaho na Ddungu Abbas oriho naakora nka headmaster w'ishomero bwahati yahamya nk'okubeetebeekanise kwakira beegi n'obukirabe ngu gavumenti tekabiikirize kushomesa. Tuwakanya puroguramu za gavumenti wabula okusaba kw'abantu era nkakasa organize ezo zonna tugenda kubanga tukwatagana nazo singa ebintu babitambudde bulungi tuliraikire tamwe nekimalaku nga tuli mu baana 13
babeja butwashangaho bayereka amashemererwa mengi ahabwo kwigurwaho kw'ishomero eri kubera nade nsasula sente nyingi ate baramunga wewala mansulayo nga n'ebyetaago ebimu tetubifuna nga byabuluma ati we nawulidde musinga baalikudde n'ensanyuka y'empulira amasanyu mangi era ne bamwamba akeerezi waliwo omuntu eyaze naŋŋamba terigenda kuggulawo simanya biki ne ŋŋamba nze kaŋŋendeyo leero nkakase mala kwetuukirayo engeredde eri abantu wandibaayo abantu oba lutalo kubanga balimu olutalo lw'abalabisi bikiweebi babarukura ebyobwegesa omu Lwengo bahakanisa ekyokwiguraho ishomero eri kandi bayanga n'okureebekaho mu kamera ziitu gasha kwa Bashir Karema aha bwa Sky TV hagenshonga omu Lwengo.